yang dia kata saya buakin ni kau paham nyetong ke Allah sukses dia begini kan tuan rumah kan yatim piatu je pun siapa sih yang buat siapa tanda bu tanda Nabi Muhammad abana wafat ummina wafat ibagi kam bana wafat bagi kam jadi wafat andi raji Khadijah bint Khuwailid ngapiaki wafat ada. Makanya ahli sejarah ada bu, arapa mai bawa wafat kapi karena Nabi Muhammad makle tak akan buaki manusia, makle akan buaki Allah. Mon apaan manika soki mun soki manjala geru biasa sampo tak sukses. Sejan orang ni kemelak lahir langsung ke bos kepak. Geru biasa tak sukses. Kau tambah anak sebelum lagi malam bahaya, hati-hati loh. Di anak bahaya alam menol, hati-hati. Kini biasa manja. Makanya ikhsyau sinu fa innan ni'ama la tadum. Hiduplah sederhana karena nikmat itu tidak pernah langgeng. Jabi kapiaki. Kau tompes. Kalau biasa memuni kapiaki dia pun kiai ki guru. Kapiaki saya sedekah. Kapiaki saya sedekah. Oh, saya makin sok ingatkan duit yang paling mon. Ada yang mukbang lu, ning YouTube mukbang, ingat mangcek Usman ngakan satu alam dia bunyan lu, betul tamboy kun lu, pengakan itu tabur ya, yesek na berempat boy bisa dengki yuk, pada ban bayi lu yuk, setong masuk, dua masuk, engki kembar petok ya masuk. Makin nasi masuk sepereng maju, du pereng maju, kengkapkan sepereng ada. Jaring pada buan pasaan dulu, mun kita apu kejok kebibot tu si keterok. Canda bukaan nginum es tung nama, nginum es teler pak. Pada buan biar gigi akal bekal lembak kuracurayon talah. Salah kabin pada apa? Kan mangkan ada yang laki bini rejat kau tu beda tokar lah makai kun sebulan sekalian kau tu beda diging-greging kan kau tak setengah tahun sampai 2 kali deh betul kan deh kau tu beda greging kenapa karena mon baaban lah di anak 2 telur oh kuda setrum masakan mak mon bilen nak kiki nyaranyar kun nekuk tanang idodor kata bener setia dia medret dulu. Edret guru ke kamu bawang ni mana? Enak. Dosa segini nuru aku pak tak tahu banding. Adalah aku depan badembun edret deh. Bani wa enak. Banjir yang kulen edret. Tada de ember hah salah kerekingan je lah tamburuan je lah apa de irwa batedung mongkor oh tak ben salake mak mongkor tahu ya ada berarti sekol ya kok mau jak tahu langsung nyaut tahu ke mak bah bareng yuk Allah oleh sehari semalam temu lah pokok waduh dia pasal laki pak apa jeng ning bayi imaman je ning biasa makmum yuk apa jeng banguta saya imam noro iya tak noro iya je Allah Allahu Akbar enjan sebini tak noro man iman noro berbantahnya apa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak pati manyaman jadi atokar yuk. Dibun qiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebini mahmud terus amin. Ya. Telake alu mak akertak lemadena. Hernya apa kake jangan jadi. Rakaat kedua man manyaman. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sebini, duh, dua pah gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebini bang baca tekade lah nyapa kok. Amin. Dan selake edung kemarin. Mare apa jang mahawirid apa itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Doa. Serap. Sebini banyak dek anang selake. Sapa ora Mas. Selake maning deh ya kerja ulangi boleh. Ya. Bodoh setrum apa boleh. Adret roda tembun. Mak, mak det iya yo. Gedekan betul. Adret. Mulai diwerin ja tak ada adret banyak mah. Jak nyom peme, nama ada nyom dia. Jadi bidan ada. Mak bocil kok. Mangan gula pakai kibur nih, aku buat status ning Facebook. Lu eding ngak dia. Eding ngak nang. Oh, boleh nak. Ada nih gula ke boy nih. Yadumu jamalul mar'ati madama ar-rajulu yuhibbuha. Meludang-dang. Yadumu jamalul mar'ati madama ar-rajulu yuhibbuha. Kecantikan wanita itu akan tetap bertahan selama suaminya masih tetap mencintai. Keluar derd dong. Ya ini kaki boleh, boleh neng dulu. Wa yadumu hubbur rajul madamatil mar'atu tahtarimuhu. Dan cinta seorang suami itu akan tetap bertahan kepada istri selama istrinya tetap menghargai seorang suami. Anu nak ke status WA. Yeah. Yang beri bayi musli adenan. Ya. Jadi reng bini ini kepak kundat ti keselake selama selate ki lebur ke si bini. Mudah tak lebur ibadah deti. Keng senga ring laki ngas tete. Sambian ke si bini banika. So, mak nangis oleh dret. Ngas tete. Selake banika kotu ke mani sebini embian andi bini tapi juga kotu nggak andi anak pomolan nikah nih jadi ngakin embian bagi kunjak cinta ke sebini tapi embian tidak selalu ada ke sebini cinta itu akan dikalahkan oleh orang yang selalu ada.